Kani gadega Pati CCTV. Ka seng-seng perthai jong jela ka khon New Trap National Awakening Movement. Haka arp khandai tarik luber kala lej bani kendo u menteri rangba ka jela ha office trekam jong u hasketariat banya keren halor ka bha thungkam thungjam ha pedeng ki khasi penar bat ki garo. Bat kumju ru na kamenta ka jingpha pule ki samla da ka jingbei tengka jong sarkar jela. Hadian ka jingwani kendo u menteri rangba Dr. Mukul Sangma uba Adelbert ulaong ban nakaliang ka parti ka ajingmut ya menteri rangba ban penduk no ekabha bala jumang kerpang mar saupho nak sispa apatang ki khasi penar bagi garo nak benta ka jingjet ya ki samla ban pha pule doktor engineer bat kiwe ki jing pule da ka jing bai tengka ka sarkar yo ban pakin mau kanta manika last 3 months kalong library balik ngan bu memorandum lor ki jingdawa na kaleng khanam mar ni perken mau pa kamdei ka communal communal rai communal issue ali min kri kita ka jinglong differences apreng jungi lai tali ki community apreng khasi jantia bal garu tin rei ngon perken mau kolong ba ngilap sipun ki ilam ba RTI bat ni ba kadon sipun ka jiduma ka jiduko na kaleng ka state government kamlong clear kata ka policy ha ba ni susu shai na ko basdang ba khamshim legislate tampolong an ya ka reception policy ho ingi tip ba karkuma constitution na yo lembaga constitution article kan rio plus ba south na ko bentapan ba reserve ya ka kota na ko benta kishil tribe kishil kas tenrei ho ya bade ba kani ka pangiwan menta kalong bit strictly kadai na ko benta academic policy tenagi lai keren buat na yo ya ka jingmenjur na kaliang jimna sabun simkhia ko kata kalong ba kumungin persang namta punora code of percentage habade barka academic de harus nong rem ko ba niwan man persengo but kabar kalong ban wengno ban du owe ya ka carry over ndai kani ko pengkan mau sisien kamding niwan ra kani na ka banta punora kanun ko communal conflict hapeng jungi ti kata di ka baar di berkebalai baru along ba ni keren ba kani ka special recruitment ani ka special examination ya kita ki ba kamsi mala ban balong qualify 40% ban qualify ta 40% ni nak yang ka khanam ga bu kita jing terwa ba street government ka deban wara ki jingkala pan bahai ni ka reservation ka ba ngitip syai ba ka ditang ka resolution kita keding pa ngapan so chief minister buat ni semua bakadon ka jikraman ba undon kita ka jingpan kala prengki neki por Kani gadega Pati CCTV.